Dobar dan i dobrodošli na kanal Slobine avanture. Danas vas vodimo na putovanje kroz vreme do jednog od najlepših, ali najmanje poznatih manastira Srbije, manastira Pavlovac. U srcu šumadijskih prostranstava, na obroncima planine Kosmaj, uzdiže se manastir Pavlovac, tvrđava vere i duhovnosti koja svedoči o bogatoj istoriji srpskog naroda. Njegova priča započinje u drugoj ili trećoj deceniji 15. veka, kada je podignut po naredbi svetog despota Stefana Lazarevića, kao simbol vere i duhovnosti. Manastir Pavlovac nije samo versko zdanje, već i kulturno blago, čije su kamene zidine svedoci burnih vremena i različitih istorijskih epoha. Prvi pisani podaci o manastiru potiču iz turskih popisa stanovništva u 16. veku, što svedoči o njegovom značaju u srednjovekovnoj srpskoj državi. Tokom istorije Pavlovac je pretrpeo različite sudbine. Rušen i obnavljan nekoliko puta, bio je poprište borbi i stradanja. Legende o nastanku ovog manastira prepliću se sa istorijskim činjenicama, stvarajući mitski vrcolik svet u kome se stvarnost i fantastika isprepliću. Zabeležene legende govore o snu despota Stefana Lazarevića, koji je prema predanju sanjao svetog Nikolu kako mu pokazuje mesto za izgradnju crkve. Ova priča ne samo da daje mističan ton manastiru, već i ukazuje na njegovu važnost u srednjevekovnom društvu i duhovnom životu naroda. Pored legendi, istorijske činjenice govore o ulozi manastira u životu lokalne zajednice i značaju koji je imao kao versko središte. U blizini manastira se nalazilo lovište despota Stefana Lazarevića, a danas se na Kosmaju mogu videti tragovi te bogate istorije. Obnovljen u drugoj polovini 16. veka, manastir Pavlovac je ponovo postao mesto molitve i duhovnog okupljanja vernika. Međutim, sudbina mu nije bila naklonjena ni tada. Tokom burnih vremena, prve velike seobe Srba, patrijarh Arsenije Čarnojević služio je poslednju liturgiju u ovom svetom zdanju, pre nego što su ga Turci spalili do temelja. Ali iz pepela se ponovo uzdigao, obnavljajući svoju lepotu i duhovnu važnost. Danas manastir Pavlovac stoji kao simbol vere i istrajnosti srpskog naroda, podsećajući nas na važnost očuvanja nasleđa i duhovne baštine za buduće generacije. Poseta ovom svetom mestu nije samo putovanje kroz prošlost, već i prilika da se oseti duh vekova i da se iznova otkrije značaj vere i tradicije u životu svakog pojedinca. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak pažnje zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!